Сәлем құрметті көрермен, қалдарыңыз қалай? Біздің оқушы дауысы атты подкастымызға қайтадан қош келдіңіздер. Сіздердің сүйікті де сүйкімді қыздарыңыз күш жинап, дем алып, араға ұзақ уақыт салмай орталарыңызға қайта оралды. Біз бүгін өте керемет қонақпен подкастымызды жалғастырайын деп отырмыз. Біздің шығармаларға деген, кітапқа деген сүйіспеншілігімізді арттыруға бір себепкер болып жүрген жандардың бірі мектебіміздің директоры Вячеслав Викторович. Қалыңыз қалай? Өте жақсы, рахмет. Және біз бүгін подкастымызды Шыңғыс Айтматовтың ойландыратын, түрлендіретін шығармаларының бірі Ақ кеме повесіне арнайтын боламыз. Бұл Ақ кеме повесі біздің балалықтың жаңағы үміті, балалық арман, әділетсіздік, адамгершілік пен адамдардың немқұрайлы қарағандарының кейінгі салдарын көрсететін повестердің бірі, терең қозғайтын туынды. Жарайды, біз сұрақтар айдарына көшетін боламыз. Подкастымызды бастайық. Ақ кеме үміттің символы ма, әлде баланың шындықтан қашуы ма? Белый пароход символ надежды или бегство от реальности? Ақ кеме үміттің символы деп айтуға болады, және баланың таза арманы деп айтуға да болады. Бірақ баланың шындықтан қашуды деп айтуға да болады. Бұл жақта екі жауапты дұрыс деп ойлаймын. Ақ кеме баланың жан дүниесінен жанған соңғы үміт шырағы, ол мейірімсіз тіршіліктен қашу емес, яғни адалдыққа, әділетке және тазалыққа ұмтылу. Және де тазалыққа ұмтылу. Ал басын айтайын ба? Ақ кеме повесті ол баланың жан дүниесінен жанған соңғы үміт шырағы, және де ол бала мейірімсіз тазалықтан қашу емес, тазалыққа, әділдікке, адалдыққа ұмтылу. Және де қазіргі таңда баланың үні естелмегендіктен ол қиялдан басқа әлемді іздеді. Ақ кеме ересектерге деген үміт пен сенімнің символы. Оқиға кейіпкерінің ересектердің махаббаты жетіспеді. Сондықтан ол ақ кемені достарды, тастар, бинокль және портфель түрінде ойлап тапты. Ол айналасындағы адамдарға бала кезінен сенді және олардың сүйіспеншілігіне үміттенді. Ақ кемеде біз өте одиночный баланы көре аламыз, себебі оның достары да болған жоқ. Ол мысалы тастармен оларға әртүрлі аттар қойып, қас, верблюд және тағы басқалар. Единственный магазин ларектан ол өзіне атасы портфель алып бергенде оған да ат қойып, сонымен де ойнады. Бұл оның қандай одиночный екенін көрсетеді. Және де ол әрдайым склонның үстінде жатып, мореге қарап, сол жақта өтетін кемеге қарап, ол сол жақта оның әкесі жұмыс істейді деп ойлады. Және сол әкесімен бірге бір күні балық сияқты жүзіп кеткен армандады. Және менің ойымша, әрине, оның ешқандай достары, оны түсінетін адамы, қызық заты болмағандықтан ол реальностьтен қашып кеткісі келді, өзінің әрдайым фантазиясында айналып жүрді деп айтуға болады. Баланың ақ кеме повесті ол үміттің символы деп айтуға болады, себебі баланың ол ақ кеме серігі болды. Серігі болды. Ал мен өз ойымды айтып кететін болсам, шындық бала үшін өте ауыр болды. Ол Оразқұл да, үндемейтін ересектер де оған барынша қиянат жасауға тырысты. Ал ақ кеме ол баланың сол шындықтан қашуының бір символы болды. Момын атаны жақсы адам деп айта аламыз ба, әлде оның жуастығы баланың трагедиясына себеп болды ма? Можно ли считать Момона добрым человеком, или его мягкость стала причиной трагедии? Момын ата жақсы адам деп айта аламыз, бірақ Момын атаның жуастығының арқасында немесе кесірінен бала трагедияға ұшырады деп айта аламыз. Момын ата жамандыққа жаныққас, өте мейірімді кісілердің бірі болды. Және де бірақтан өмір тек мейірімді болуды ғана емес, батыл болуды да талап етеді. Ал осы Момын атаның жуастығы немересін қорғауға жетпеді. Дед Мамун очень добрый человек. Его забота о мальчике показывает его широту души. Я верю, что он любил мальчика не из-за жалости к нему.
Все-таки я верю в это. И, несомненно, поведение деда Мамуна не всегда было правильное, но я бы не стал винить его во всех бедах, которые произошли. Дед Мамун, я считаю, правда, очень добрый человек. Он всегда был готов помочь каждому человеку в этом ауле. Он был, всегда готов что-либо сделать для всех. Но он был слишком добрым, из-за этого его никто абсолютно не уважал, хотя он был очень взрослым, можно сказать, даже старым, и можно было его уважать хотя бы за возраст. Но все-таки я считаю, в жизни иногда бывают такие моменты, когда надо собрать волю в кулак и защитить, допустим, своего внука. Но, к сожалению, он был слишком добрым и этого не сделал. момын ата өте жүрегі таза мейірімді адам болды. Ол бірақ балаға көмектесе алмады, оның жуастығы трагедияға себеп болды, және де бала соның кесірінен өлімге ұшырады. Иә, мен ойымша жаңа Таныр айтып кеткендей, ол баланы қорғау үшін тым жаңағы мейірімді болды деп айтып кетті. Менің ойымша момын ата мейірімді, ақылды, дана кісі болғанмен, оның әлсіздігі мен жасқаншақтығы баланың трагедиясына бір есік ашып бергендей болды. Баланы кейде, ол баланы жаңағы ерлікпен емес, жаңағы қорғаумен, яғни қамқор болумен қорғағанымен, ол кішкене батыр болу да керек еді. Балаға ең көп зиян келтірген кім? Оразқұл ма, әлде үнсіз қалған ересектер ме? Кто причинил мальчику большой вред? Оразқұл или молчаливый взрослый? Я считаю, что Оразқұл, он, конечно, самый жестокий персонаж из всех. И он, конечно, причинил огромную боль для ребенка, очень много проблем для него принес. Но я считаю, что и остальные взрослые тоже в этом соучаствуют, так как они ничего не сделали, хотя они могли бы защитить ребенка и не причинить до того, чтобы он умер до того. Бұл үшінші сұрақ. Баланың ең көп зиян келтірген ең бірінші үнсіз қалған ересектер. Ең бірінші адамдар оған көмектескенде Оразқұл оған қастандық жасамас еді. Балаға көп зиян келтірген Оразқұл, бірақ үнсіз қалған ересектер сол қатыгездікке жол берген адамдар деп айта аламын. Оразқұл қатыгездіктің ашық бейнесі, ал үнсіз қалған ересектер болса, соған жол ашып берді. Және де олар біреуі оған соққы берсе, екіншісі оған жол ашып берді. Кто причинил больше вред? Все взрослые, которые его окружали. Раскул вредил своей жестокостью и ненавистью к людям. Бабка вредила своей сварливостью, вредностью. Тетка Бекей изображала постоянно жертву. Сейдахмат, мне кажется, вредил глупостью своей. И вот даже дед Мамун, который был влюблен в мальчика, да, он искренне его любил, он вредил ему, наверное, отсутствием твердости в своих словах и действиях. Мен сіздермен толықтай келсем, және өз ойымды айтып кететін болсам, Оразқұл ол тікелей қатыгез жасайтын адам, тікелей қатыгездіктің бейнесі, ал үндемей қалған ересектер ол сол трагедияға жол ашып берді. Кейде немқұрайлықпен жаңағы маған тиіспесе болды, маған зияны тимесе болды деген сөздердің өзі үлкен қатыгездіктен қауіпті. Типа, моя хата крайняя, деп айтады ғой орыстар. Я тоже считаю, что это очень неправильно. И взрослые, я считаю, они должны быть взрослые, брать ответственность. Я считаю, что они полностью понимали всю ситуацию мальчика, но почему-то решили ничего не делать, и тем самым сделали, я повторюсь, очень плохое дело. Возможно, Чингис Айтматов сделал это специально, такой вот трюк автора, чтобы показать такое беспомощное состояние ребенка. Возможно, такое есть в жизни, но я все-таки верю в то, что взрослые будут более ответственные. Қосатындар жоқ па? Баланың, бұл повесть ересектерге ересектер әлемі баланы түсінбейді деген ойды жеткізе ме? Қалай ойлайсыздар? Мен бұл ересектер әлемі баланы түсінбейді деген ойды жеткізеді деп ойлаймын. Себебі қазіргі кезде былай қарасақ, ересектер немқұрайлықпен қарайды деп айта аламыз.
Мен де бұған келсем, яғни ересектер әлемі баланы түсінбейді, яғни олардың армандарына немқұрайлы қарайды, және де сол үшін мысалы Ақкеме соның бір ашық көрінісі деуге болады, себебі бала сондай қамқорлық көрмегеннен кейін өз әлемін қиялдан іздеді. Повесть показывает, что взрослые как будто отдельно живут от детей. Читая произведение, нам кажется, что ребенок живет как будто в своем вымышленном мире. На самом деле, мне кажется, что взрослые жили там в другом измерении. Большинству из них вообще не важны были чувства этого ребенка. Их заботило уважение, почет, сытый желудок и спокойная жизнь. Вот о чем вы говорили. А мальчику, в принципе, много не нужно было. Ему нужно было, чтобы было с кем поговорить и чтобы кто-то понимал его Да, чувства. поддержка. Я полностью согласна с нашим директором. И я считаю то, что... Какой вопрос? 4, да? Ну, это повесть, да, правда. Они как будто вообще в разных измерениях. У меня большой вопрос, почему взрослым так важно вот это вот все ненужное. Ну, ладно. Но я все-таки считаю то, что каждый взрослый был когда-то ребенком, и он знает, как это все происходит. Но все-таки, да, каждый как-то в своем измерении, каждый сам с собой. Ну, в этом повести также показывают то, что взрослые, они очень заняты своими делами, и как будто им, вот все равно. На этом все. Я бұл повесть ересектер әлемі баланы түсінбейді деген ойды жеткізеді. Өйткені бұл повесте адамдардың балаға деген арманын орындамау және де қастандық жасау деген сөзбен шектеліп қалғанын көрсетеді. Я бұл повесть сол ересектер әлемі баланы түсінбейді деген ойды жеткізеді, бірақ ол болсын айтып кеткенде барлық ересек бірдей емес, 5 саусақ бірдей емес. Енді арасында санасыз ересектер бар, баланы түсінбейтін, балаға қолдау көрсетіп білмейтін, және осындай буллингке ұшырауына тіпті жаңағы үндемей қалған ересектер сияқты баланың трагедиясына жол ашып бергенмен, ал біздің шын өмірде мына қоршаған ортамызда жаңағы ересектердің баланы түсінбеуі, ол буллингке, ол тағы да басқа балалардың, тағы басқа ересектердің қатыгез жасауына жол ашып береді. Я, мен сол айтатыным сол. Айтасыңдар ма? Қосасыңдар ма? 5 вопрос, да? Менің ойымша. Айтайын деп отырмын енді. Баланың соңғы әрекетін ерлік деп бағалауға болады ма? Әлде бұл шарасыздық па? Можно ли считать последний поступок мальчика героизмом, или это отчаяние? Я считаю то, что он это сделал, потому что у него просто не было другого выхода, и это было его просто полное отчаяние. И считаю то, что ребенок просто не до конца понимал, что он делает, возможно. Ну и просто он это сделал, и все. Бұл баланың әрекетін шарастық деп санауға болады. Өйткені баланың қасында болатын, өзіне қолдау беретін достары және де оның туысқандары болған жоқ. Ол жалғыз болып өмір сүрді. Сондықтан ол шарастық деп айтуға болады. Мен баланың соңғы әрекетін ерлік деп айта алмаймын, себебі бұл шарасыздықтың белгісі. Бала өзін жалғыз сезінгенден өзіне деген не қажет екенін басқа заттармен өзін баулады деп айтуға болады. Бұл ешқандай да ерлік емес, яғни бұл шарасыздықтан туған қадам, себебі бала ол өз өмірімен емес, керісінше қатыгездікпен күресті. Это 100% отчаяние. Вот представьте, девочки, ребенку всего лишь 7 лет. То есть это вот такой маленький ребенок, он не знает, как себя еще вести в критических ситуациях. Его сердце разрывалось на части. Он вроде и любит взрослых, которые с ним заботятся о нем, но он не понимает, почему взрослые совершают такие поступки. И до его чувств вообще никому не было дела, все были заняты собой. И на тот момент для ребенка, вот еще раз повторюсь, 7 лет, это была просто безысходная ситуация. Мен де бұны шарасыздық деп айта аламын, себебі бала бұғыны өлгенін көргеннен кейін, өзінің қамқор болып жүрген, үлкені деп сезіп жүрген атасының рухани сынғанын көргеннен кейін, ода басқа, Данұр айтып кеткенде басқа жол болмады, басқа таңдау болмады. Моман ата баланы қорғау үшін қарсы шығу керек пе еді, әлде ол қолдан келген істеді ме?
Должен ли был Момон активно защищать своего внука, или он сделал все, что мог? Хотите рассказать? момын ата баланы қорғау үшін қарсы шығу керек еді. Бірақ момын атаның әлсіздігіне қарасақ, момын ата қолынан келген барлық істі жасады. Және ол өзінің әлсіздігін арқылы баланы қорғай алды деп айта аламын. момын ата баланы қорғау керек еді, кей сәтте үнсіздік ол сатқындықпен тең. Ол немересін өте қатты сүйді, бірақ сол махаббаты немересін қорғауға жетпеді. Да он не просто должен был, он обязан, он мальчику был, ну, именно мальчику был самым близким и родным человеком. И несмотря ни на что, до конца должен был идти и быть рядом с этим ребенком. Но в какой-то момент, к сожалению, дед Мамун, вот по мне, он струсил. И именно в этот момент с мальчиком произошла эта ужасная трагедия. И я уверен, что дед Мамун этого себе никогда не простит, даже после собственной смерти. Да, я считаю, что дед Мамун должен был его защитить, так как он взрослый, он понимал, я думаю, своего ребенка. Но, к сожалению, да, он струсил, он был слишком хриплым, слишком слабым для того, чтобы это сделать. И правда, он будет, наверное, об этом сожалеть всю свою жизнь. Момын ата баланы қорғау үшін қарсы шығу керек еді, өйткені момын ата мейірімді болумен шектеліп қалды. Балаға мейірімділіктен қорған қажет болды. Я также считаю, что Момун должен был показать, каким должен быть настоящий мужчина, он должен был показать чуть характер, чтобы мальчик тоже это увидел и понял на примере своего деда. Қалай ойлайсыздар, қазіргі таңда мектепте осындай көрінбейтін ішкі әлемімен жалғыз қалған балалар бар ма? Әрине, бұндай балдар бар, олар әр мектепте, әр класста, барлық жерде бар деп ойлаймын, бірақ ең басты сұрақ, олар бар болса да, жаңа айтып еді, олар өздері сол помощьті алғысы келеді ме, алғысы келмейді. Себебі кейбір балдар олар өзіме өз жүре береді, олар өзінің одиночествосын, өзінің осындай болып жүрген проблема болып көрмейді. Ал біреулер осыған кәдімгідей күйзеліске түседі, және әрине оларға көмектесу керек. Ал қалғандар керек болмаса, зачем? Менің ойымша, бұл қазіргі таңда мектепте осындай көрінбейтін ішкі әлеммен жалғыз қалған балалар бар. Өйткені олар мектепте сабақтарын жақсы оқып, олар осы жалғыз қалғандарын көрсеткісі келмейді. Оларға көмек көрсетуі керек деп ойлаймын. Қыздар, мен сендермен келісемін, және бұндай оқушы менің өмірімде де болған, яғни біздің сыныпта да болған, және оларға көмек қажет деп ойлаймын, және біз оларды түсінуіміз қажет деп ойлаймын. Олар ішкі күйзелісін іште сақтап, оны жеңемін деп ойлайды, бірақ та ол ішкі күйзеліс адамды бір дертке алып келетінін білмейді. Мен де осымен келісемін, яғни ол ішінде күйзелісті жасыра бермеу керек. Және де өзім айта кететін болсам, қазіргі таңда ондай балдар өте көп, және де олар іште жалғыз, бірақ сыртта әдемі болып, яғни күліп жүреді. Және де ақ кеменің өзі сол балалардың жан айқайының ескерту сигналы. К сожалению, такие дети есть. Темп жизни, активное внедрение технологий в жизнь, они, конечно, являются основными причинами того, что взрослые не уделяют достаточно времени детям. И если мы не уделяем внимания ребенку, то ребенок найдет себе внимание в другом месте. То есть он привлечет его, но не всегда это внимание будет положительным. Зачастую это негативное влияние и внимание. И повторюсь, во всех бедах детей виноваты взрослые. Поэтому взрослые должны каждую секунду своего времени думать и заботиться о детях. Я также хотела сказать про социальные сети, потому что сейчас они очень-очень развиты. И я думаю, у каждого человека есть телефон, есть по 10 аккаунтов в каждом приложении. И я заметила, что сейчас дети, которые не особо общаются со своими одноклассниками или с друзьями, они чаще всего сидят очень долго в телефонах, у них экранное время может достигать до 12 часов в день. Это, я считаю, очень огромно, и, конечно, потом это приведет к своим последствиям в жизни. Но такие люди найдут себе друзей в социальных сетях, там по общим интересам, допустим, аниме, там все такое. И, я знаю то, что чем 10 человек в интернете, лучше один человек в жизни.
Да, я тоже хотела сказать, типа, директормен келсем, мен де соны айтқым келген. Кейде кейбір балалар ата анасының вниманиясын ала алмағаннан кейін оның әсерінен, яғни құрдастарынан, қоршаған ортадан буллингке ұшырап жатады. Ондай балалар, үндемей қалған балалар мектепте де, қоршаған ортада да, барлық жерде бар, өкінішке орай. Я считаю, вот буллинг это очень плохо. Но это тоже, я думаю, вот дети, которые делают буллинг, они просто самим не хватает внимания, и из-за этого они делают, чтобы как бы на них заметили, чтобы их там поругали. Скорее всего, ну это чаще всего таких детей, родители очень много работают и просто не уделяют им должное внимание. Я типа жаңағыда айтып кеткендей, буллинг жасайтын балаларға өздеріне внимание жетпейді дейді. Олар буллинг жасауды бір жақсы істеп ойлайтын сияқты. Буллинг жасаса оларға внимание бөлінеді, жаңағы құрдастарының алдында өзін тым крутой санап кетеді. Ну да, я тоже так думаю, то, что они, когда делают это, думают, что они очень крутые, как бы они очень уверены, но это на самом деле не так. Конечно, вот взрослым надо это подметить и закончить это, потому что вот замкнутые дети, ну это не смогут они сами с этим побороться. И вообще люди, которые подверглись буллингу, обычно сами никак не могут это решить, так как, ну, уже все, как бы, что произошло, то произошло. И нужен человек, который им поможет. Ну, это может быть кто угодно, учитель, сестра, брат, ну, или просто какой-нибудь друг, который будет более смелее, чем он. Да. Здесь можно вот сказать, у Чингиза Айтматова в повести есть такое выражение, пауза, да? Сейчас я вспомню это выражение. У Чингиза Айтматова в повести есть выражение, чтобы скрыть свой позор, нужно опозорить другого человека. Вот если мы будем говорить про буллинг, то же самое. Человеку для того, чтобы скрыть свой страх, что он чего-то боится, он начинает обижать других. На самом деле, кто обижает других, они более вот боязливые, трусливые люди. Мы должны учиться общаться друг с другом. Еще раз скажу, что ситуации бывают разные, мы иногда поступаем правильно, иногда поступаем неправильно, в этом ничего такого нет, но мы должны признавать, что да, вот в какой-то момент я поступил неправильно, и исправлять себя. Поэтому не надо обижать своих сверстников, нужно находить что-то хорошее. Даже у самого молчаливого, замкнутого мальчика и девочки внутренний мир такой богатый, который мы даже не подозреваем. И наша задача, как любого человека, вот разговорить, подружиться и чему-то научиться новому от этого человека. Я ондай балалар қуаныш, яғни қуантатыны олар рухани бай болады. Бірақ кей кезде олар сыртқа көрсете алмайды оны. Да, это правда. Я сама общалась с одной девочкой, которая, вот с ней было сложно общаться, конечно, но в итоге оказалось, что она очень интересна, очень смешно шутит, но все-таки вопрос в том, нужно ли самой ей это, потому что, она очень замкнутая была. Что хотела добавить, стоп. Так, какой был вопрос? 11-й? Да. Нет, А жоқ, 11-й. 10-й же. Ага. Внутренний мир, наедине со своим внутренним миром. Ладно, короче, не буду говорить, я забыла. Қайтып тастаймыз, иә? Егер повесть басқаша аяқталса, оның оқырмандарға берер әсері әлсірер ме еді? Если бы финал был другим, потеряло бы произведение свою силу. Егер мен өз ойымды айтып кететін болсам, менің ойымша Шыңғыс Айтматов жаңа айтып кеткенде, баста айтып кеткенде ойландыратын, түрлендіретін шығармалар жазады. Егер де бұл шығарма жақсы аяқталса, жаңағы балаға барлық қамқор бол бала, жаңағы трагедияға ұшырамай, жақсы өсіп, бір күшті әсерлі аяқталатын болса, ол өзінің күшін жоғалтар еді. Себебі бұл шығарманы оқып отырған жан, оқып отырған адам ойлану керек та бұны. Біз мысалы осылай жамандық істесек, біз мысалы балалардың осындай трагедиясына, қайғы қасіретіне немқұрайлы қарасақ, оның салдары қандай болады деген секілді ойлану керек. Ал жаңағы бұл шығарма трагедиямен аяқталғаннан кейін бұны оқып отқан адам, менің ойымша, міндетті түрде ойланады.
И, короче, вспомнила, что я хотела сказать на 10-м вопросе. Я хотела сказать то, что в конце концов каждый человек, да, найдет свой правильный путь. И в конце концов, ну, я думаю, то, что жизнь, она сама такая очень интересная, и она дает нам разные ситуации в жизни, разные трудности, чтобы мы поняли, может, свой смысл жизни или для чего мы тут есть, собственно. И я, кстати, тоже заметила то, что многие дети, которые в детстве были очень замкнутые, когда вырастают, они становятся очень уверенными и более открытыми, такими яркими. И считаю то, что начинают булить именно тех детей, которые, ну, самые такие лучшие, такие звездочек, зажигалочек. И просто они не могут это, как бы сказать, көре алмайды қазақша, и хотят их затмить. Но все равно, я думаю, если огонь внутри человека есть, то он в конце концов все равно вырвется наружу, как феникс. иә, Нұрсила, мен сенімен келісемін. Егер бұл шығарма басқаша аяқталса, бұның оқырманға берер әсері әлсірейді. Себебі қазір біз білмейміз ғой қандай адам бұл кітапты оқып отыр. Өзін тапқан адам оқып отыруы мүмкін. Және бұл трагедия, бұл бақытқа алып келмейтінін, бұл трагедияны шығу жолы екен біліп отыр деп ойлаймын. Және өзін тапқан деп, өзін осы кітаптан тапқан адам деп ойлаймын. Мен Нұрсиланың айтқанымен келісемін. Егер де бұл басқаша аяқталса, ол оқырманға берер әсері әлсірер еді. Себебі ал бұл осылай аяқталып тұр, сонда бұдан көбісі, яғни оқыған адамдардың көбісі өте көп жақсы бір ойлар түйді деп ойлаймын. Сана түйсігіне жақсы ойлар жетті. Яғни егер де басқаша аяқталса, олар деген дұрыс ойламайтын еді, және де бұған немқұрайлы қарайтын еді. Осы тақырыпқа немқұрайлы қарайтын еді. Менің ойымша бұл повесть басқаша аяқталса, Оразқұл жақсы адам болып, Момын-ата батыр және де бала тірі қалар еді. Ал бұл трагедиялық аяқталғандықтан оқыған адамдарға сабақ болады. Менің ойымша, егер бұл кітап басқаша аяқталса, оның өте үлкен значимости одан азаймайтын еді. Және де менің айтқым келгені, әр адам осыны оқыған кезде бір нәрсе тыю керек. Кстати, пауза. Что-то хотела сказать, я опять забыла. Так, ладно, я забыла. Таныр, сенің ойыңша бұл кітапты оқыған адам қандай ой түйу керек? Вот, есіме түсті. Менің ойымша, осы кітапты оқыған кезде ол адам полностью оған, я думаю, должен занырнуть как рыба и как бы понять каждое слово, каждое все, что хотел сказать автор, и он полностью должен прожить каждую свою клеточку эту книгу, и тогда, я думаю, только поймет полностью, что хотел сказать Чингис Айтматов. И когда это все проживаешь, ты как будто родился новым человеком, ты понял больше. И я считаю, книги — это очень отличная вещь для таких целей. Я считаю, что произведение, наверное, потеряло бы свою силу, если был другой финал. Хочу отметить, что я впервые прочитал это произведение Чингиза Айтматова, и оно меня зацепило. «Белый пароход» заставляет задуматься об отношениях человека с природой, заставляет задуматься об отношениях человека с человеком. И Чингис Айтматов как бы направляет нас обратить внимание на межличностные отношения между людьми. Автор показывает нам, как поведение взрослых влияет на поведение детей. Да, у повести печальная концовка, но именно осознание причин трагедии мы должны понимать, что это для нас урок. Менің ойымша, әрбір оқыған адам бұл шығарманы түсіну үшін жаңағы баланың орнына өзін қойып көру керек, Момын-атаның орнына өзін қойып көру керек, және әрбір кейіпкердің орнына өзін қойып көретін болса, оның яғни түсінер еді. Нақты смыслын түсінетін еді. Кстати, я опять все забыла. Так, можно задать мне вопрос? Я хотела сказать то, что каждый что-то, я забыла. Может, что вы говорили? Что-то с вашим словом связано. В конце вы что-то говорили такое? Кажется, печальная концовка. Да, я вспомнила.
Чингис Айтматов, вообще, он, да, все свои произведения, допустим, «Плаха», который я сама читала, он там очень сильно связывает тонкими нитями человека, природу, их отношения. Это все очень такая тонкая грань, которую, я думаю, поймет только человек с тонкой внутренней организацией. Да, так говорится. М, эм, Да, Чингис Айтматов, как я знаю, в детстве у него был отец, который был сам хантер на русском, как будет? А, Аңшы, қалай болады, нет, қазақша, орысша? Охотником, да. И он также мог держать на руке беркута. И что это очень хорошее, то, что очень хорошее для мужчин. И ну, конечно, после этого, такого детства, когда он провел очень много времени в лесу, у рек, у гор, это будет у него, так скажем, вшито в его мозги. Не очень выразилась, надеюсь, вы меня поняли. И он во всех своих произведениях очень хорошо это все описывает и показывает. Он, вот в продолжение того, что ты сказала, он очень хорошо передает. Вот вроде ты читаешь текст, вот я когда читал повесть, когда он писал о природе того места, где проживал мальчик со своей семьей, я вот прям представлял вот это место, там речушка, которая, то есть он настолько подбирал такие слова, что ты читаешь и прям вот передо мной представляю, ну то есть стояла картинка этого места. То есть человек действительно вот прям прожил это себя и положил словами на листы бумаги. иә шыңғыс айтматовтың шығармаларының барлығы ойландыратын түрлендіретін шығармалар, жақсы туындылар. Әрбір адам оны оқуға міндетті. На законодательном уровне. Осы шығармадан қандай ой түйдіңіздер? Какой смысл, қандай ой түйдіңіздер? Бұл шығармадан қандай ой... Қазір айтамын. Бұл шығармадан қандай ой түйдіңіздер? Мен бұл шығармадан мынандай ой түйдім. Әрқашан сен өзіңді жалғыз емес екеніңді сезуің керек, және әр баланы түсіну, ол қандай да бір баланы түсіну керек деген ойға алып келеді. Егер баланы жан дүниесін түсінбесең, ол үлкен қасіретке алып келеді. Баланың жанын түсінбеу ол баланың жанын түсінбеу ол ең ауыр қылмыс, және де қазіргі таңда мейірімсіз қоғамда баланың жанын түсінбеу ол ең ауыр қылмыс. Мейірімсіз қоғамда бала әрқашанда құрбан болып келеді. Ал біз қазіргі ақ кеме шығармасынан баланың жанын түсіну керек, және де олдан бір және де баланың өзі де жалғыз қалдым емес, былай ортаға араласу керек, және де оны ашық айта білу керек. Я постараюсь сказать кратко и хочу выразить 3 мысли. Первое, нужно жить по совести и в первую очередь быть честным по отношению к самому себе. Второе, любовь к детям не должна превращаться в жалость. Вот это вот прямо вот здесь в этой повести это очень отчетливо видно. И третье, взрослые в ответе за своих маленьких детей. Менің бұл шығармадан түйген ойым, баланың жүрегі нәзік, оған елемеу өте үлкен қателік екені, және де сол баланы жан дүниесінен артық жақсы көру керек екенін түсіндім. Это произведение, я считаю, очень сложное, и вообще, в принципе, там поднимаются очень большие глобальные вопросы. Одно из них — это, конечно, отцы и дети, так скажем, дети и родители, и все остальное. Когда человек рождается, в принципе, это очень огромное событие в жизни, и как бы цикл продолжается, можно сказать, и это очень важно. Жаңа Гүлсін айтып кеткендей, бұл жаңа қатыгез әлем деп жатыр ғой. Біздің әлем негізі қатыгез емес. Бұл әлем жақсылықтан да, жамандықтан да тұрады. Жаңа Гүлсін айтып кеткендей, бұл жаңағы әлемнен тек балалар зардап шегіп жатыр дейді. Бізде тек балалар ғана емес, ересектер де
осындай жамандықтан зардап шегіп жатыр. Мен тағы да қосатын болсам, әр бала әртүрлі, сондықтан да балалар ересектердің мәселелерін түсінбейді, олар терең меңгереді. У меня же такая, не знаю, повесть, притча, не знаю, как ее назвать, как бы сидит у аула один мудрец, и когда приходит новый человек в аул, у него спрашивают, какие были люди в твоем прошлом ауле? Там, если человек говорит, ну, вообще плохие какие-то, меня не слушали, меня обижали, он говорит, ну, в этом ауле тоже точно такие же люди. Потом приходит следующий, он тоже тот же вопрос спрашивает, какие у тебя были люди в прошлом ауле? Он говорит, очень добрые, всегда мне помогали, там, были классные. Он отвечает то, что в этом ауле такие же люди. Все. Тағы қосарларыңыз бар ма? Иә, мен Таннурмен келісемін. Және адам қандай болса, оның айналасындағы адамдар да солай көрінеді. Егер сен ашық, жарқын адам болсаң, әр адам саған ерекше болып көрінеді. Ал әр нәрсеге бір қадалып тұра берсең, саған адамдар қара түнек, жаман, қап-қара адамдар болып көрінеді деп ойлаймын. Ну, я считаю то, что похожее притягивает похожее. И если, ну, я думаю, то, что каждое, то, что происходит в нашей жизни, это сугубо то, что мы когда-то принимали. Это просто результат наших там мыслей и все дела. Иә, жаңа ұлболсын айтып кеткенде, адам қандай болса, ол әлемді сондай көзбен көреді. Сосын мен өзімді айтатын болсам, мен бұл шығармадан адам қандай жағдайға тап болса да, өзінің адами қасиеттерінен айырылмау керек. Өзінің ар-ұжданын сақтау керек, адамгершілігін сақтау керек, және сол қасиеттерін сақтай алса, ол қоршаған ортасына да жаңағы өзінің не айтайын деп отыр едім? Ұмытып қалдым, туф, қазір айтамын. Егер жаңағыдай қалай адам мысалы жақсы болатын болса, әлеміне қоршаған ортасы жақсы көзбен қарайтын. Жоқ, ондай емес. Жақсы или әр адамның ойына жақсы әсер қалдырады дейін ба? Егер мен өз ойымды айтып кететін болсам, бұл шығармадан түйгенім, адам қандай жағдайға түссе де, ол қандай жағдайға тап болса да, өзінің адами қасиеттерінен айырылмау керек, адамгершілігін сақтау керек, ар-ұжданын сақтау керек, және ол өзі қандай адам болса, қоршаған ортасына дәл сондай әсер қалдырады. Жақсы болсаң жақсы көреді, жаман болсаң жаман қарайтын болады. Я мен Нұрсиламен өте қатты соглашаюсь. Менің ойымша, адам қандай болса, оның окружениесі дәл сондай болады. И что-то я хотела сказать, я опять забыла. Сен айтып отыр то, что адамдар Жақсы болса жақсы әсер қалдырады. Надо всегда двигаться, я думаю, по совести и всегда делать все от чистого сердца, и тогда все будет очень хорошо. Но если ты будешь делать что-то как бы со злыми мыслями, ты вот, допустим, думаешь, что это никак тебе не повлияет, но на самом деле это, конечно, повлияет, потому что есть Бог, есть все такое, и я думаю, жизнь — это справедливость и бумеранг. Да, еще поверьте моему опыту жизненному и возрасту, что все в жизни вернется. Если вы сделали добро, оно вам обязательно вернется добром. Если вы где-то совершили какой-то проступок, он обязательно вам вернется, и он вернется вам в самый неподходящий момент жизни. Поэтому чем больше добра мы делаем, тем больше добра и будет у нас с вами. Иә, жаңа мен өзім айтып кеткендей, біз мысалы өзіміз қандай болса, қоршаған ортамыз сондай болады дедім. Мен өз ойыммен өзім келіспейтін сияқтымын, себебі кейде адам қаншалықты жақсы болса да, оның айналасында қоршап жүрген адамдар жаман болуы мүмкін. Мысалы, жаңа Момын ата мен баланың өзі бізге пример, ол ешкімге зиян келтірмейтін, ешкімге жаңағы Оразқұл сияқты жамандық жасамайтын адам болғанмен, оның айналасындағы адамдар жаман болды, өкінішке орай. Но я считаю, это именно для того, чтобы показать, какие они хорошие. Ну, не то, что белое и черное, а именно то, что они более добрые, а есть и такие люди. Я думаю, именно в таком смысле он хотел это передать. Я вообще думаю, то, что все, что в жизни происходит, это как бы именно уроки, а не трудности. Если так это все смотреть, на самом деле будет, я думаю, намного легче. И вообще надо быть более позитивным. Иә.
А еще я хотела сказать то, что, да, всегда, когда, допустим, люди же, всегда вся наша жизнь — это общение с людьми, так как мы социальные и все дела. И, как говорил наш директор, всегда, я думаю, надо, даже если вы перестаете с человеком общаться, на хорошей ноте, потому что вы не знаете, как это все обернется, и вдруг потом вы будете опять, допустим, в одной команде работать, а если между вами остались какие-то, ну, там, непонятки, будет все-таки неудобно, ну, а зачем вам такое надо? Мен де жаңа Нұрсила айтқандай, Нұрсиланың ойымен келсем, сен қаншалықты жақсы адам болсаң да, жаман адам болсаң да, ол айналаңдағы адам ондай болмайды. Мысалы, сен мысалы өз басымнан өткен, мен ол адамға қанша жақсылық жасадым, бірақтан ол ешқандай жақсылығымды түсінген жоқ. Керісінше маған қарсы оқталды, және де ондай өмірден өтеді. Ал егер де ол өте қатты жаман адам болды, бірақтан оның айналасында өте көп жақсы адам болды. Және де соған жақсылық жасап жүрді, бірақтан ол адам ешқашанда оны түсінбеді. Сондықтан адамның айналасында сен өзің мейірімді боласың ба, егер қатал боласың ба, қандай болса да, айналаңда жан-жақты адам жүреді. Біреуі қатал, біреуі мейірімді, ал біреуі жаман адамдар, жақсы адамдар деген сияқты былай өмірден алып айтатын болсақ. Ну, я думаю, это смотря как ты сама к этому относишься. Ну вот ты же сама выбираешь, там, допустим, смотреть на этого человека или не смотреть. Ну, так скажем, ну, каждый сам выбирает, короче. Иә, жаңа Гүлсін айтып кеткенде, менің де басымда ондай жағдай өткен. Бірақ кейде біз өзімізді жақсы деп ойлағанымызбен, біз мүмкін сыртқа жаман адам шығармыз. Андай мақал бар ғой, жақсы адам жақсымын деп немесе жаман адам жақсымын деп айғайлайды. Қалай еді? Жақсы адам жақсымын деп айта алмайды, жаман адам жақсымын деп айғайлайды деген. Мүмкін бізге жаңағы қалай еді, жаңағы адамдардың жаман қарауы біздің мүмкін баяғыда жасаған қателіктеріміздің салдары шығар. Этот вопрос именно к вам. Сіз бізге қандай кітаптарға кеңес беретін едіңіз? Ну, что я хочу сказать. Читать нужно правильную литературу. Вот у меня был один такой период в жизни, когда после очередных курсов я начал читать литературу, связанную с лидерством, как стать лучше, там, с мотивацией и так далее. И я ее читал, и понял в какой-то момент, что после где-то 5-й книги я понял, что я беру книгу, и опять читаю то же самое, что я уже прочитал. Беру 7-ю книгу, уже читал. То есть интересно было первые 2 книги. И сейчас я опять вернулся к классической литературе. Я, конечно, могу вам подсказать, но я больше читаю литературу на русском языке, ну, иногда на английском языке, так как учитель английского языка. Вот. Вы находитесь в таком прекрасном возрасте, вам нужно читать много стихотворений, поэм, конечно же, о любви, о романтике. Потому что, ну, мне кажется, это вам, наверное, это вам интересно. Вот вы сказали, что вы прочитали Айтматова «Плаху». Да, вот у меня возникает вопрос, зачем в 15 лет, в 16 лет читать Плаху, то есть у вас еще будет время. Ну, конечно, вы большая молодец. Нужно читать ту литературу, которая вам приносит удовольствие. Я уже говорил сегодня о том, что есть книги, которые я перечитываю. Я перечитываю постоянно, очень часто, вот особенно ко Дню Победы, я перечитываю «А зори здесь тихие». Я скажу, что, наверное, 20 раз я точно прочитал эту книгу. И каждый раз почему-то, я нахожу что-то новое, интересное для себя. Мне очень нравится книга Вениамина Каверина «Два капитана». Я ее тоже перечитывал несколько раз. И вот где-то 2 года назад я ее читал снова, и опять что-то новое, интересное я нахожу. Читать нужно классическую литературу. Чингис Айтматов, Ильяс Эсенберлин. То есть вот то, что интересно. Очень интересные пишет, очень интересный слог. Да, трудно читать у Льва Толстого, но он пишет на настоящем русском языке. Там нету слов-паразитов, там чистый язык. Если вы хотите хорошо знать русский язык, читайте Льва Толстого. Это 100%. Еще Достоевского и Чехова. Ну, здесь с Достоевского, Чехова могу поспорить, но вот именно если хотите научиться правильно говорить, выражать свои мысли на русском языке, Лев Толстой это 100% вам поможет. Никаким репетитором ходить не нужно. Просто читать книги. Вообще нужно читать ту литературу, которая вам нравится. Она заставляет ваш мозг постоянно работать. Чтение. Новые нейронные связи. Да.
Каждый день по 20-30 минут, даже этого будет достаточно, но каждый день. Вместо того, чтобы взять телефон, посмотреть, сели, почитали. Вы не думайте, что этих проблем с телефонами нет у нас, у взрослых. Мы тоже зависимы. Мы все подсели на телефон. И, конечно, я себя тоже заставляю читать. Поэтому это все нормально, естественно. Читать литературу, которая вам нравится. Я в ваше время, когда был в таком возрасте, я читал стихотворения, читал поэмы, потом, ну, естественно, будучи подростком, сам начинал писать стихотворения, но они у меня такие были смешные, все про любовь. Вот. Но сейчас я тоже пишу стихотворения, но никому их не показываю. Это ваш секрет. Я хотела сказать Мне то, кажется, что... вы обязаны нам показывать это. Мы хотим читать. Я хотела очень коротко рассказать о моей старой учительнице, точнее, ну, в старой школе учительнице по русскому языку. Она всегда нам говорила то, что надо читать, так как вот он ей сейчас, ну, 50 с копейками, и у нее уже там возраст, глаза не видят, спина болит, ноги болят и так далее. И пока у нас хорошее все, лучше больше читать. Вот я вам расскажу. Наша школа имеет историю с 1958 года. И здесь работала учительница физики, ну, еще в старые-старые времена, Ксения Карповна. Она ушла из жизни где-то 5 или 6 лет назад, ей было 97 лет. Когда ей было 90 лет, она себе поставила цель. К 100, то есть ей было 90 лет, она себе поставила цель к 100 годам выучить 100 стихотворений. Представьте, в 90 лет она начала учить стихотворения. Ну, к тому моменту, когда она ушла, она выучила больше 60 стихотворений. Вот вы можете себе представить? То есть она заставляла свой мозг постоянно работать. Поэтому мы с вами, ну, так как технологии дошли, мы с вами будем жить до 150-200 лет. Поэтому, ну, а чтобы мы жили еще дальше, нужно читать. Құрметті біздің сүйікті тыңдармандар, менің ойымша бүгінгі подкаст өте ерекше, өте қызықты өткен сияқты. Мен бұл кісілермен әңгіме айтып отырып біраз ой түйдім деп айтсам болады. Ал өзіміздің шығармаға келетін болсақ, Ақ кеме повесі арқылы бір баланың тағдырын емес, ересектердің немқұрайлы қарағанының салдарын да біз көрдік. Кейде бір адамды құтқару, бір баланы құтқару үшін ерлік қана емес, оны түсіну мен қолдаудың өзі жеткілікті. Қыздар, біздің сүйікті директорымыз, сізге үлкен рахмет. Бүгін өте қызықты да, өте күшті подкаст болды, мен үшін өте үлкен жақсы әсерлер қалдырды. Біз алдағы уақытта сіздермен қайтадан жолығамыз, сізді қайтадан қонаққа шақырамыз, қайтадан 1000 түрлі 1045 подкаст сізбен түсіретін боламыз. Ал құрметті көрермен, баршаңызға үлкен рахмет. Біз сіздермен қоштаспаймыз, біз сіздерге қайта жүздескенше дейміз. Рахмет.